tayari Burundi bwapanze kwihorera tayari amakuru akomeye cyane y'ubutasi atugezeho nuko Burundi bwamaze gupanga kongera kubura intambara nyuma y'intambara ikomeye cyane yarwanywe cyane mu buryo bwa tekinoloji mu kibaya cya Rusizi aho M23 yakubise inshuro abarundi FARDC FDL wazarendo ariko abarundi bakubiswe inshuro dore ko bari bafite abasirikare barenga 20,000 muri Kivu y'amajyepfo. Bimeze bite rero? Amakuru akomeye cyane atugeraho nuko tayari Uburundi bwamaze gupanga ibitero rwihishwa byo kwihorera kuri M23 ndetse no kongera kubura imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bibutse ko imirwano abarundi batsindiwemo yari intambara yari irimo icyitwa amabombe za rokete ziri kuvuza ubuhuha ndetse hakaba harakoreshwaga na drones z'intambara by'umwihariko drones za AFC M23 zahagurikiraga ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma ndetse nanone drones zo ku ruhande rw'abarundi na FARDC zikaba zarahagurikiraga ku kibuga cyitiriwe Melchior Dadaye kibuga cya Bujumbura aho indege zahagurukaga ariko zagera mu kirere mu kibaya cya Rusizi zikaraswa n'ababyitoje neza bo ku ruhande rwa M23. Intambara rero yari irimo tekinoloji hambaye cyane ingira abarundi batsizwe bahamba bituma M23 biyorohera gukomeza urugendo igera za Ruvungi Sange ikomeza igera mu mujyi wa Uvira. Bimeze bite rero? Reka tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane atugezeho avuga ku makuru avuga ko rwihishwa FDNB abasirikare b'abarundi tayari bagiye kongera kwinjira mu mirwano. Twise cyane rero muri yose uko yakabaye Uburundi bufite umugambi wo kongera kurwana rwihishwa intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho ingabo zabwo zitsindiwe mu rugamba rwabereye mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Ubwo ingabo z'u Burundi iza Kongo wazalendo na FDL n'abacancura b'abazungu byatsindwaga mu kibaya cya Rusizi hatashye abasirikare benshi b'abarundi isinzi yabo takataka. Umubare watashye wakomeje kwiyongera cyane guhera mu ijoro ryo kuwa 15 rishyira kuwa 16 Ukuboza. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko icyemezo cyo gucyura abasirikare ku bwinshi kingiye ku cyifuzo u Rwanda rwagejeje ku Burundi tariki ya 15 Ukuboza ubwo abahagarariye ibihugu byombi mu rwego rw'umutekano bahuriraga mu nama yabereye ku mupaka. Gucyura ingabo nyinshi ku Burundi kwahuriranye no kuva mu mujyi wa Uvira ko abarwanyi ba AFC M23 icyemezo bafashe mu rwego rwo kubaka icyizere mu biganiro by'amahoro bibahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi n'iya Kongo zagaragaje ko zitizera ko abarwanyi ba AFC M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Hari impunzi nyinshi z'abanyekongo zashatse gutaha ziva mu Burundi ariko zimwe nzira kuko imipaka iracyafunze. Bigaragara ko nubwo Burundi buherutse gucyura ingabo nyinshi bugifite igitekerezo cyo kongera guhangana n'abarwanyi ba AFC M23 bufatanyije n'ingabo za Kongo wazalendo abacancuro ndetse na FDLR byo bikaba byaratangiye kugaba ibitero mu bice bikozra ku kiyaga cya Tanganyika birimo Makobola. Amakuru ava muri Kivu y'amajyepfo avuga ko mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi hari brigade y'abasirikare b'u Burundi igizwe na batayo ya 11 mu gace ka Gatanga. Iyo 29 nako iya 29 iri muri Tujenge na iya 16 irahitwa Tujenge nayo. Abasirikare basabwe kwitegura kurwana mu gihe imirwano ya AFC M23 n'ingabo za Kongo na wazalendo yakomeza kubasatira mu mujyi wa Baraka, kandi ko kuva mu cyumweru gitaha bazambara impuzankano y'igisirikare cy'abanyakongo. Nubwo uyu munsi amakuru nakomeje kugenda mbona avuga ko abasirikare b'u Burundi banze kwambara impuzankano z'abanyekongo, gusa amakuru dukesha Africa Intelligence kimwe mu bitangaza amakuru bizwiho gukora
amakuru y'ubutasi, amakuru aba yasesenguwe neza, amakuru y'uko avuga ko iyo gahunda ariko igomba kugenda, abarundi bagomba kwambara impuzankano z'abanyekongo ubundi bagatangira ibitero bishya. Aya mayeri niyo ingabo z'u Burundi zakoresheje mu mpera za 2023 ubwo zahanganiraga n'abarwanyi ba AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri territoire ya Masisi. Gusa inyinshi ni zabyumvaga kuko izi mpuzankano zatumye zirushaho kumva ko intambara atari yazo, zirakubitwa koko, zikubitwa umugenda. Hari abasirikare benshi b'abarundi AFC M23 yafatiye ku rugamba bambaye impuzankano y'igisirikare cya Kongo. Ngira ngo mwagiye mubibona ko AFC M23 yagiye iberekana mu bihe bigiye bitandukanye. Perezida Varisito Ndayishimiye yabihakanye yivuye inyuma, ahita yitaba abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara aho kuba aba FDNB, ashingiye ku kuba bahuje ururimi rw'ikirundi. Bivuga ko Perezida Ndayishimiye afite inyungu bwite mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba ariyo mpamvu adakura abasirikare b'igihugu cye muri Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 yagaragaje ko igihe cyose izagabwaho ibitero izirwanaho kinyamwuga, inarwanirire abasivili. Ngira ngo murumva neza ukuntu ibintu byifashe kugeza amagingo aya. No kuvuga ngo kugira ngo abasirikare b'abarundi babe basubira nyuma y'urufaya rw'amasaso bakubitwaga, nk'uko tubikesha Africa Intelligence, n'ibiganiro byabereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, aho abajenerali b'u Rwanda n'abo Burundi bahuriye ku mupaka bakaganira kuri icyo kibazo cy'abasirikare b'u Burundi bakomeje kubangamira amahoro, by'umwihariko amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono i Washington. Sebarundi Perezida Evariste Ndayishimiye ahari ahabaye, nubwo yakomeje kugenda yirengagizwa nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Ibi bikaba bigaragaza ko abarundi kubera ko kwirinda ko AFC M23 yakwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse na AFC M23 ubwayo yaba Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi bakomeye b'icyama bakomeje kugenda batangaza ko badateze cyangwa batifuza kuba batera abarundi, batifuza kubangamira igihugu cy'u Burundi. Uwo bahanganye nawe ari Chirombo, bagomba guhangana na Chirombo bakamuha isomo ry'intambara, bakamuha isomo ry'imirwano. Urumva rero ukuntu ibintu byifashe, abarundi nyuma yo gukubitwa inshuro mu ntambara yabereye mu kibaya cya Rusizi bikarangira basubiye inyuma, ndetse M23 igasa nkaho yacagaho ikura, nubwo imirambo ya Wazalendo, imirambo y'abarundi ya FDLR na FARDC tigeze ibura mu mihanda. Ngira ngo mwarabibonye, baba mu Rwagasabo n'abandi bose bagiye Uvira. Ibyo berekanye mu mihanda byari ibintu biteye ubwoba, bigaragaza ko intambara yari ikomeye cyane. Rero byatumye abarwanyi ba M23, abakomando ba M23 bageze muri Ruvungi nta ntambara ikomeye cyane habaye, ariko Ruvungi bakimara kuyifata abarundi bo bahunze ku bwinshi, bakomeza Sange, bakomeza bagera muri za Uvira, nk'uko twakomeje kujya tubagezaho urugendo rwari rukomeye cyane. Abarundi rero bakaba bari gupanga kwihorera, ndetse amakuru aturuka za Baraka nuko banze kwambara impuzankano z'abarundi, ndakomeza nako za Kongo za FARDC. Ndakomeza kugenda mbakurikiranira ayo makuru, nubwo Africa Intelligence ivuga ko iyo ariyo plan ihari ku rugamba. Ndakomeza kubibagezaho rero, mukomeze mubane natwe aho nk'ibisanzwe amakuru yose akugeraho 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muraba agaciro.